yeba Ghana ba kope Asempa FM 94.7. She am winning the Mudia Yakosiano Manoneno. Yenya coupon say, and Brasso say, I buy my gun and move back to that Nenchiri Masunya Moto. Ghana Maya Wamanonina, Yanka Yamumo way. Said ye by Yaya sweet, bet to me a bemo. And the end with the end, Santa was more chattered. AWADEE free or may move Manoneno. Sound now that's all I am called baby. Now there was somebody woman said, Yenny, I know my offense so they put Manoneno. Baby, no one, everyone, as the one I will draw. Yenya coupon say, and was soon I saw na fed ye, where ye, Miss Ramo, or my baby, I be a man, ye, yes, so every year so. My Ghana, yes, you bet to me, I am an aye, or maybe to say Singapore, Malaysia, Indonesia, Korea, China, Dubai, and me on my own door, be a power, yes, one of my mentally men. Asempa FM 94.7. Come away, no be any or baby, or my Ghana, my head. I say any other, Yadi to America. Says here, gospel in market tremor, so said Ghana, my penny, when you penny for a man in our sorry waka. Now, yes, so a man way, near Yankopon for more, may more, no man, Menyamuto. Rye away, we back one, a boy, Mudo, Ghana, my, Yenina, back one, Ewie Ghana maima ye nyina ye baako a na ye praye ho wi baako a na ebu yi okaboma emu me majo emakwa abade moba Abrokyire Nkomo Asempa 94.7 musofo Kwaku Amankwatia kontajo ene menya ema kasifo mienu ene baabi a meda nyame nenim me semen kwa adwo asemen kwa ata menya Becky number 1 Becky number 2 last week ni Becky number 1 Asia eye yenuaba Rebecca Sapon Eshia Wahase ene yenya yenua ba Rebecca ono so free Germany ho abi ena ba na se dem sika ene se Abrokyire ware emunsem bebre eno ene pese busuafo ofie yehu se ye mama na oyekwa aware e wa Abrokyire mu ene ye mama ma na yekwa aware e wa Abrokyire omo makohie ho e ware so etisei na de di kan ni se we de be ma obefa ne yire afri Ghana ha akwakodra Abrokyire oba na eche ni se enye Ghana enye abakum aware ene enye bukum aware ene enye Newtown aware na opese woni me ware no Ghana de na twam woni de ma bedru ha ne de ye ba be ware bruni aware onwa ebeben mesmenwa ebeben na be me pe aduane adi na oba ka che ni se wo ye later mesma late timi ko pe bibidi be ma ne kana sem na sa de we nyina na ekosi se eye yenua bema eye Jako ena yenua ba Mercy ena ekabo mu eye sa episode we na Jako ena chese kobusa sa aduane ho asem ena Mercy so ekire na se no mienu nyina ye Ghana fo na omo ye sinitwafo na se de sika ne hwesini na ya na ese hwe ne keke but ya na esua de ewom eyade a mofi so mo ye ne sini keke den so no eyade ekoso e wa Abrokyire mu emema no bebre na omutimefa omoyire no e de kwa Abrokyire e ma so befo mo kunu no mo free hard na mom dodo no eye mema ne befa e ma no eko na be ma no de kodru ho a opese o de Ghana ware no e kire se wona be kom nsuo oba no maduane no wasa to mempa wa hwe mema na oba no so kire se mesusu no mabedru ha mesu mekọ adwuma ni bi na bedema yesa no ma we nyina na de ntokwa eni sem bebre ama ye nuanem bebre eye ma no edin asai wo Ghana e wa abusuafo anim nti ama bebre so ntimi mefo mo yire no enko eni ebehwe di nti a bebre akafie obo wa ware 15 years 20 years ni kunu wa Abrokyire mefa no enam de wa hu nti ebedi ho nkomo ne yebema ye nua ba Becky and as in your mom, you know, Becky number 1, Becky number 2. Remember, Asempa 4.7.
Mike no almost remember my name. Won't you Mike remember my name? Obi Anchimra. Yeah. What yeah, me navigate any it's libe de near you know I have you. Where the baby can mama no nya de mama na I said the asem no e wo mumu sumu ntimi nka. Saso na wo hwe no so a obetimi a share sa video e stream live e wo Asempa 94.7 o call in Facebook a obetimi nya na e wo ho no mo. Saso so na obetimi akọ Asempa mfacho webre obetimi akọ akontaju me share media no also obetimi share ma onu abi ntie bi na ye nyina ye fa ye ho adwene yes emre no so no ye betie sa enkomodei efri eye ejako ene mesi esiedu na ye nyina ye tie enkomo aye bedie ni yi enkomo no enie you are unfair. Adia be ta ma so mi ko. Anasa mi kwa my late. Me ti mama no. Me patche ni media akwaduma. Na wo shada mo no na obedi di na wo shada mo no. Yes, am na ka che no. Oh. O da late am aye na me pentem no. Wo aye late na me nye late. Na we late na no am pe bibia ni. Asa ka che no. Nenyo na wo yo ba ese so we na bi. Na me from to manamenya half five. Akroma e half five. Abrokyire half five. Asa ma ka che no. Na me to fa ba na me do assess. Olu aye wa abrokyire. Oba no ebere. Be ma no ebere. It is awful to come the one. You have to calm down. Dabi we puni. Me ye dabi we ye bro na. Ya be form life. Who go do am so you ni fear enye do cha wale ne wale wa ya wale da na wale me fa bro ni life me fa bro ni life who da be no ma meti me opo bro ni no do cha ni ni sa on la ba bi o che so ta se ma wale do ba me fa bro ni life owura ma me kan cho afede ma bre wo na ma wale do ba enye bro cha de ma ba o de me do heaven si ka bro cha ni ba ka ba ka you me mi wo da me na so 8 hours. 8 hours. Now we don't make it. Why they don't have no chair over 8 hours? Alright. Abrokyire na be kan menu. Na me wa for man ko bi di be beba. Abrokyire no no hosam me ba Abrokyire. No da fast. Yes of course. Yes of course. No da fast ngwa. Yes. No da map so ba. You are unfair. Adia be ta ma so mi ko. Anasa mi kwa my late. Me ti mama no. Me patche ni media akwaduma. Na wo shada mo no na obedi di na wo shada mo no. Yes, am na ka che no. Oh. O da late am aye na me pentem no. Wo aye late na me nye late. Na we late na no am pe bibia ni. Asa ka che no. Nenyo na wo yo ba ese so we na bi. Na me from to manamenya half five. Akroma e half five. Abrokyire half five. Asa ma ka che no. Na me to fa ba na me do ba assess. Olu aye wa abrokyire. Oba no ebere. Be ma no ebere. It is awful to come the one. You have to calm down. Dabi we puni. Me ye dabi we ye bro na. Ya be form life. Who go do am so you ni fear enye do cha wale ne wale wa. Ya wale da na wale. Me fa bro ni life. Me fa bro ni life. Who da be no ma meti. Me opo bro ni no do cha ni ni sa on la ba bi o che. So ta se. Ma wale do ba me fa bro ni life. Owura ma me kan cho afede ma bre wo. Na ma wale do ba. Enye bro cha de ma ba o de me do heaven. Si ka bro cha ni ba ka ba you. Me wo da me na so 8 hours. 8 hours. Na we don't make it. Why they don't have no chair over 8 hours? Alright. Abrokyire na be kan menu. Na me wa for man ko bi di be beba o. Abrokyire no no hosam me ba Abrokyire. No da fast. Yes of course. Yes of course. No da fast ngwa. Yes. No da map so ba. O say e ka Abrokyire no wa me fa na nko bi de ne beba. No o da obi fa also. Obi a ne yere wo Ghana. No abe fa no afọ ka chen se ka ni kru na me fa na nko bi de beba
Yamajo Edmoba Asempa 4.7. Mami Becky, number 1, number 2. Memwaka baby. De yenua ba ene kunu episode kakra mutie. Rebecca Sapon. Mrs. Edena Becca. Yo, me that's yedi kan mi chia ahwefo ne etiefo. Mi chia Gemma fo nyina. Dem say ya family nu. Ye niema miyunu na on peso mutwa ho mfoni ekire. Na ni nyina ye said ye yesidi ye ho enkomo ewo aware mu. Aware bia aya na kasa ni mu no. Aya na entwa yi. Ntine se ye kasa na semre bia eti ye ho ase aya na ntokwase emba. Ye hu se oba no ebekwa adwuma. Bema no so ebekwa adwuma. Enti no ye nyina ye fi baabi na baabi na ye fi a ye kɔ hɔ no ye wo amane bi ana ye kɔcha mebo ye titi yen se oba de wo oba warefo no sɔre ye aduane ma wura ana wukunu bibisa nti se mumienu kura na bɛkɔ adwuma no pa na oba na ye wasɛde se anopa no wo tumi sɔre ye aduane na wuku ana wura nya bidi na okɔ Ajise ebia na usori ante pa eja ukunu ebia na se wo bekọ adwuma be se bia 4 5 and 3 na ukunu so bekọ bia be 7 ana bibisa ne de ene ente ase ewum ono kura na odi niam bibi sisi ho a ukunu ye na aduane a enya din ema no eno kura se ya ka se obema eno abin oba no abin because ho ne de housewife bi eni ho empo no kura bi wo ho a housewife ho but housewife ye hwe mfoni ye twa kire yin na ti se obema ne ye adwuma oba ne ye adwuma na ni nyina mu no me ne oba no enya adwene edi tra ne nya adwene me ne nya adwene se o ka kire ni kun ni se na wonim se obekọ adwuma e na wan sori am be didi na bi yen kan sa wonim se ukun ni bekọ adwuma me nya sure se saa 2 minutes na ohun se ni kun bekọ adwuma wonim se ni kun bekọ adwuma se na wonim se o kina ni kun bekọ adwuma saa time yi nti e wasade se wo sorry na wotumi ye BBC si wukun achi na ono so nya bibi di ansa no akompo kura obetuma aye kura gu tea flax mu na bread bi a odi na egu ayimu tupa ibia na ibia ye wa ye di ye breakfast egugu gum de kwa adwuma why ne fine why wo de fine ama wonso wukun anya bi ni ade nti se wukun ampampa kwa adwuma na opon ba na se wukun anu aduane esi ho ama na wo ba no ba be di anya wo de wo be kasa enye ofe na fe adan ni he ni kakai nti me fo se me yo ba de na so de se oba wo ye na se wo ye na de se be ma so ye no ye Auntie Becky papa then also Becca yo me da si mi chia etifo nyina ene ahwefo a sabre omo hwe ne minua atapani edi kan aka no befo ane so na emi se be so me kire madwe Abrokyire ware ne yana nipa bebre hunu bi sase Abrokyire de kodu a emma na ye jedin boni bi e dia ma Abrokyire forma nanso ye hwe ne sa ye hwe mu yie pa na Abrokyire ware de papa agise wo a wonnim ne de ne se ye nyina se ebenya ye ho ntiase ne se meni mikuno ya ware ana wo ne wo yere mo wo ho ansana adebeche no enye dem adi mo ho nkomo ebi wo ho mpo ai bia ba na adwuma na be ma na adwuma na ebetumi abase the whole day mpo no mo ehun mo ho nanso ye communicate with telephone nti ebia oba na wabisa wukono ne senia Mrs. Tapeni edi kan aka no dear ana darling me pa cho ebia obepon ene time ben wa kire ene na ochina no pa nti kire se obeye adwuma anopa ana awia nti hu shifter wukono ne wa ansa na wo oba no mpo wobekwa akoda no utumi prepare edisi ho senia your sister di kan ene food flags ebu ye wokwan bebre ye fa so keeping nuane ma ne da so ye warm nti se me di kan ba fie dia na chese metumi anoa asimi kuno ne ho nti mekwa akoda mpo a me make sure se be ma ne be ba bedu no na neduane ewo ho ma setting the table ewo food flags me ebi krampo nsi ode be woro ne nza no ne ode ne nza be dia obetumi aseti ni nyina nza na wakoda na no kwasem ewo mu ne se emema ni bi nso ho no ye eminka se adwen boni o se ni amo ho
obi ohodom a onim se ne ren so ye adwuma ebi on food flags aduane bia baby etete no ozi media mempe aduane se wano a na de egu food flags mi nti twen akosi se beba enkoye yie papa eba ne sa ebe ha adwen nti no se yenyina yete ye ho ase ne ehu se me kwa adwuma me sorry time say nti papa me ntumi ntwen wo ubeba no na makoda ba ma say ti ubibi ama wo eno sana be ma ne guso complain dia na chese nipa no sa no waye na adwen enye bibi foforo bi na oye ne baabi eno nti e ma wo behave sa dia na chese enkoyie nti no eno so wo honom ti ubi sa Abrokyire ware no egumu ahoro bebre ba papa ewom pa metumi aka tro say ye baga na ha holidays ye de compare Abrokyire ware a na chese Abrokyire ma kra yi ni ma ware pa mo Esri Ghana for my wife. An assistant boy. But they're okay. More Abrokyire but yeah, and I mid mirror, the OPB bit my they can say Kame Krano, Ghana Hono Kobi in Beba, into my bedroom Hanoma. Sa Pompos now says, I bind to me be a Mabiniano Huntino, Mufu say, yet me moving, among Casa some the chair or Hono. Just yet to me cabin trana. Oh, never way the say and just that. I saw Moka. And do the yes, Sam. A fan honor dear and tray. One cassay. Right. If you say, yes, I near man, I might be a honor, I say, and yet, Ukra now, yes, and come ex boyfriend worry me and ask answer someone. Oh, warrior, now I worry. Oh, warrior, why worry? So where's boyfriend and Uncle Bido be bad in Pakona Fawama. And away by the phone, I don't know I can tell you said, debut me near crowd and now cry and you and drew so ye. But some will be draw breakfast in bed. A quite beer, mobile the beer, bear managed to meet in kitchen, dear coffee near in Mammonia by a turning into Sawabi who crumo on what we call market. What we call Sainsbury's, what we call a beer, needle, and near you needle near you cotoya. I fed over Chemi said, Abby. Oh, I don't know, Papa, I don't know. I didn't know what to you. The beer, and make us say, what said the diff chassis. Right. Okay, me more has say, Wabbe family of Ghana, or the Marco. Right. Or the McCoy in Fiasiano. And the big breakfast in bed, 1 hour. Now, breakfast in bed, nobody could see that baby. Oh, that's my bosom, me, Nukra, my baby. Oh, bad was me. Nah, my baby. Okay. But my child baby at market war. Okay. My child baby at tomatoes. Jenny, me kuti said them no akobant me jumu baby at to be area. So no near the Jimmy ho. Nesanya ho here. E wajuma na me child baby abeko wajuma. Okay. Na fe obe dru na say one baby a young kwan near ya chem sam kra minimum me nkoto to me no ma me aduane. Because one who's cape. Debbie. So, and son, I will be man, and son, I'll book off our buy a figure na bebano. Also, CSU. Oh, dear. CSU. Nama would near Mississippi and son, a war honor. Make your coffee by one casacraning near my good home. But so neat and in crater, and cassa. Onin crater. I have no coffee abba. Into Odin crater and the me make patch they say. Say, Ope say. Bibisa ekoso na ekoso yia aya wonso siesie wo ho e de ho esie nka wokọ ye watumi aboa wo ho na nka wanya nkrata onya bi enti no odi aba be fa wo yere onya bi munya bi waba be fa wo yere wo be fa wo yere na wo de ne kọ ye no what man breakfast in bed sa 2 months na me sure say na nkita die bi ho ekoso because when him dey enti a wo can breakfast in bed no the enti a wo ka sa ne say papa bi e ka kire me say ono be ye breakfast in bed if you say or ye breakfast in bed no or ped ya na de wanye mo ba na obia ba be fa no and obia be gina fini nsem enti or the breakfast in bed, lunch in bed, supper in a sofa sa dinner in sofa or ye the sa say de be ya nyinsen be ba na say wa bone wonimu say wo your bema na wakofa wo yire aba na ekwan bi wo ho a oba ne betumi akọ be ma foforo ho ade na huntuetue sa akwan na nsa na akofa wo yire aba because papa so akofa me aba na se wo yo okay your dom pa no aba hwehwe mechi aba be ware ba bibia ni ho a ese se wo ya e de ne say ma be fo aba aduane anopa wo be sore ntem no aye breakfast kakra ma me edi ntino wo si da bi
ɛna enwumre so no obeba fie obɛyɛ kakra medi no si da bi ese minu nyina akɔ adwuma nti no oso bra bɛyɛ adwuma benkum no a ebre the fan wo de mame nkɔ Germany na me ne Evangelist Bright enkasa no ndo so yɛ bola man papa yɛ mo akɔ abado ba Asempa 94.7 ya kronto na apom to say awurade ndi me koso na wo de o say wo yɛ bola man de man no didi man no wo ho no no woni wo mo nya adwen say Ghana ware bi ani ba bia broni ono so tumi breakfast ni bi man ne kunu obi di abasisi a ade na wo de wo say wo support man no yo me da si eja na mi sha ade ba ko a papa mahunu wa abrabo mu ne say nipa bema so pese wunya wo ho na wa brabo si yi a ade se obum ma na me fiti a me si so mranti bre mu bepem sa bre yi no oba bia me na tina ya entamuti ye bia no wa ware ba me da so ya the best friend keke because of the way I'm in the Sinante fire. So, say, Abrokyire we, Papa, I remember crash your bra, your brand, and ma. And the other come many chinkam of 4 pounds, say, in Camofu, my own, my own, yet you mabasa sabia. But Abrokyire, I hear baby say, Mamma, 8 hours, of a Sunday, 8 hours. Okay, fine. But maybe the men yes idea no. Because at least and kaya 8 na kaya ko abeti ma ye 4 na support na mo bibia aye kama na o wa hoden because oba me ye adwumade no ye nema no ye mre be ma ko ya oba akopane ya opapra no ho ade na wo maintain oba na da bia no onye niu e ma wo ani dina me from say maybe your baller my with you. Men am you baller with you, me proud with you, or band in Yama of the CB no more, and the panties don't need not be a no, why not? Me see, man, you to be a me and a camera. So, anything I miss to share, Sunny or say, or buy a yemre. Now, me submitting your man selves or buy yemre, now made them what they be born. Men struggle in life. In terms of my principles, I'm the TV as you know. Na also for meaning baby a wo nam a wo kan wa de nyina na bi o senka oba de se bi predua say so be obema no seso boafo me wo ga me no wo ga nei anopoti me sorry eye breakfast ma me esa akọ adwuma ukọ anwumre no so akọ adwuma ba fia o timbe ye aduane ma medi ba obeto ma Abrokyire ho no a afedo o ka che me se me no nya na sorry kọ adwuma na esa aba na yiti because abrofo no ni yi no omukuru no mu yi no kọ kitchen ni yi nti osusu no kọ ba na yi me kura me sie misika nti no osusu no e kina do akọpa oba wo Ghana because wati obi di nti no they say they also call you aduane me so me nya aduane adinte ma ne ba sa say ye nya Ghana ware ne ye ware nti aba no sa no say Bema wa Abrokyire ha no kofo baba sabi binum ka so mato nipa no enti no obenya kura nkoja na nkare obare mepepa no to menema wa me bia da bia me komu a papa no ana ma du kofo abaye na me do baye ana tata afuno oba no unze so yo obi papa na de panitiri ho a wa bia da ko be cancer man ko nya na den so beka so dia na yen so no you binum the pap money tirimo na me do buy e na me do buy o de na buy no check it also worship one na worship one paso se ka da bia ye $1 what tell ka da so you no mo my am first and the man my yen and ka say a man at place oh no so me obate ade wa kwa no ba ho say oba mu se ubu no na wo do no now the one be bia mo feel gadotia masa o ka so na obeta but oba hu se wo chiti no o consider no wo pa asem akotere mo obi akotere mo mama ntra ho afero bo se no oba na fa de ho adwen ni aba ne bebre wo no ma men support man 100% but the people who are man ye ne bokwan to wo man no fa so edi ye mbone sofo papa ni krakra no
this is all part say ye memma no ya ware nye fe e wa Abrokyire mu ba Ghana de ya ware ye nyina we ba mi te me ka dodo sa na ye ka no dodo no pa de papa dodo no pa de in fact especially wo mo ko fa ma ne ba ne de ebinom ye o mo nyina wo mo ware ye ne time papa enhyeso minima ware bi amakomo a odi a ware sama be ma no ne nua ba wa ha wakofa na ba ne yire wa ha ma me wa ha batu ne mo sem ba na wote ne ma me ne nua ba ne ntem kan ya ne yire ne dia aye ne kire wo mu nti so ba tete oba ni nyakwan anko be fra ware mpato se pastor me free mu a na mo so ba ka se me be do Abrokyire nti na magya no me ba ye mfie ti nwotweniye ba be mai tete me da bia na me kopa ba ye Asempa pe no aboni nua ma no ma ne so na be ma bia nso no the moment I know yire benya asem abeka che onuanom no na omo de nani mo ye fon se nka ya me ma na papa se ye be presi ya yire ne mo ye ma menom ye nuanom animo a asmi anko wo di buo be ma ye ni ya yire no pa so for the maker maybe say bio out be wie krama ya ba studio na Holland for so gina kira on person mo kan wadwen ho se ye nuama no bibra ka Ghana ha se because of a ma bibra before ma ba Abrokyire sa suban we ni ayi say ai ona obefa me ba entidien e na wo bo me ho ka metmetu ama eni ayi ntino se na ma mema no o ma dwen ni so me fa o mo yirenum ene ma na bi di 15 years 20 years 10 years e wo Ghana ha eno so be kan say oh the American say opadi we are see abrabo aye bo nyina no you have to risk your life our ye risky business you risky radio be you risky be bia woka so ko fa no ba na mana omo wa Abrokyire ha no a wo se wo ye na de ne ma ko fa no ba be ye ne the same people and it's all you take Ghana no wadi 10 years ko fa no bra be ni obi achi na ne se na ka ya no mun suoda da bia nsuo fa nipa nti metu omofo obi a yire wa Ghana bia no mentie obi nti na me ni obi a ware semo enti emma wo yire nka Africa who knows ebia we shira no oba na oti Ghana no na ye mi se ho papa eye den na oba ne ka se wan fa me amanko bi di beba o ka se too much ya ma cheap nti a ye nkan ya no ntom na ya do ye ne yesusu mfam pa emma ne tiri ho e pa sa no me kan de enso so mo ka sofo nyamisha ye da se ne ofutu sema wo de aba na bola man ne de me kura me sumba bisua bola ne bi wo ha bola man ne de ye o opani so ye be man na ye bola man a wo yi wo so ye bola man ejuma fie wo fie nyina no wo ya obeba na ne pants wo si wa bobo ne kama de ku wo dopum kama ma za ko mpoma me ma de ade ehia ya ya njeje ho je don se ye nyini ndi ye tabia me mfanshin can ne ko 3 ne 4 ne 5 enne ba ko ya nti ejo ho ma ona bia wati ma kominu nti o ya bola ma ya be jeje ho ma Evangelist Bright me ya be no ache ti de unu ama no ka mo se why dey dream panti obenyi ache no credit no aka ne menu abema otio no krena na papa waka ne fi say emema titru yen Africa hanom ye mema no bebre no ya na omuhu say ase wo ye oba sabi anka wo grade o se be me kasa na waka wano atu umie wano 94.7 oba wo ko Bible mu krana ansa na oyiri bebu no Bible say ye no ye yerenem ye bisa say odoni ne sen na Bible no anka say mo so mo no yen wo do we real automatically any die ne beba bread ho asiama o eti biem na me ko pa fi be ma foforo Abrokyire de ya na ma no wo dey papa no kreba ko pa me ma dudu nim ne say wo ho se wo do wo jai wo yiri jemu ototo ne ho ma ne dwen se onye nipa etiefo etiem fancha me emma dodo na mema efa o ma na se awarefo ma emema film eya krokro emma hia sika o eya krokro nti obeme bia wunima krokro no sabi wanhwe ni ya asembeto obi dia krokro keke no yere akoda emma ni bebre ye wie no omo ho because wenya sa akrokro na mfa mfifie ti obema so pesa wo yere nya den endo no nka wo ho asua krokro
That's a bit evangelist. That's it. And you say they seek our semono, our horn, be brain, or my warrior, a hangy on the rocks, our hornoma. If you could ya bemu, you be say Becama, Nina Befi, Jojo. That's a bit brave. Evangelist Bright, or Noana Evangelist Bright Radio, a war Bremen, any Akumapa Radio, so war Becum, a Yenidia, and Yenina Akasano. Mammy, Becky, I said, why did you say? Oh, Debbie, me okay, pa. I'm afraid you are come at all. Wakasama, Papa. Then okay at all. Oh, say, but remember, I hit you a house. Oh, I cried. Next you come home. As some day back up, as some no see no cry, no way back up. Or no, I papa is a good for my end. And see, I didn't know what say, Yame, Casa, Papa Casanum. Was it me mani eduobo me nua kasa was it akrokro right em se ni nyina ba bisi ho a se wo ye be ma na wo be fa wo yere ekọ Abrokyire a hwe se de si ye oba wo se de si ye oba Abrokyire warrior no enso ni Ghana warrior enso ni bi anim ba ya na mpanifo kasa if you go to Rome you do what Romans do what you say na abrofo no wonim so won warrior fe pa aware abrofo aware efe pa ba mu ma na mo no bre mu ko negative e me ma na abrofo mema no na ma abrofo aware ne eyefe so ye mema no e fa no mo ko negative breakfast in bed no na so titentem dodo I don't know what she bibia se na wonye ne dada akrokro na papa kan so ye dem bolaman na ko kache bolaman obi fufuro nye ye papa ye no bi ya sa me nyi bola nko ana me nsi woni ema usi uyire ne ma na ide pioto no oh papa unsa na odisi eya wonsa ni kunu die unsa na odisi Abrokyire kra ye even me sampa me disi me kunu die so what's the difference babu yo some didi atem oh Debbie any obi ananim bue Debbie baba oba sabi wani mie ye pe na ukunu do wo fia me nia me bi mpo wo ho a me kunu ye ma me a me nka na bonten yo ma me ko Holland na rekusa somna no otie pa also ebia no akabia mama no eja reko munya kana rufo ho to say adom ye ho ye pa insire na eto ewa ni prama evangelist so ye bolaman usu ufie horo ye dey me so me ye washman usi yeah but true ni obeka okay reko wo ye washman usi no ma wo fie tie uni ama no mu aka mo de tie me che obi bia me ye washman to an extent enye me nsa na me lisi ana enye me ya say machine esie wie na asa dry no ne bia sometimes samata mkrambo dia me ma yin dry no na wuyi na wo hata eno no nche say ya de bone tu hata oprum oh na dey no oba no okay in the other way no me iri ebroni na oye adwuma me timi ye adwuma oye nurse ni me timi teacher ni say Monday to Friday nyina yakọ adwuma ma ya bre Monday anyumire be kokọ practice Wednesday me ne be pastor 94.7 Friday oba no abre me pon be do fie be for Friday be do fie 1:30 iti ba e ma say so se bia me ko ja na mkokọ ye aduane oba ye nyina ya to ebuni edi anyumire makọ program so wakọ akoda no family ma eniema na egu ye wo ebi wo ha friend washman che e kenten a edi niema ye tade ya hye no ye di egu mu misa no pa Saturday morning ati say na no pe nam de egu washing machine net wada me pese me de sebo no and I say man no ade si na me ntumi enyi niema na me hata also no ma kwa ye shopping because shopping ye the life na listen na to say ibe hia pan ibe hia maji ibe hia we atrato shopping center na ho tikanzo so dia nya afi na be nya ne so won pesi camera because kana obia wo edi echiri mbotom reko o yiri ntitwi ntina o kan de say ana what tichi kura ka meka ma enka bem ana me sabusa o say
worry Bruni Tina can dead now because Kabibini Akabia. And let me worry Bruni. Kwaku, the Etienne said, Aha, Kambusa said, dear, and I'm any border. Aha, dear Tinamo, the Biamos Ramose, a man in Momo, and I say, dear, a coffee sad neighbor. Yeah, and yet a man no in and any man who's in no more me feel, sir. A man may be almost relationship no more. Omo enya botre steady nipano ansana woni no akọ ana so na nante na nipano aware no Ghana bia no wo mienu no abefa na akọ relationship no steady ni bio e wo he okay wa worry ni na awo e ma mo se Kwaku so Ghana life na so Abrokyire life ina wiase ba ko so e wiase ba ko be slow to baby so o say it depending situation na obema no ewo mu Abrokyire ha no ni kan no ono na genu set say Hollandia for instance and Germany kwa the same thing oba e kan ho a wakatua no a ye ma wo adwuma ni because oba no ba be kan ho no wo ye thing na you pay more tax wo worry a wo tax no a reduction room for so difficult do e be fie na wo be hwe no. If for instance, we are single near about €1,000, it's not that we are not banner. Now, or Titia, when you're near Juman, you be about 300 account. I'm not 1,003. So, I'm not a woman, declare we are or your housewife. So, declare it or your housewife or benefit. An independent bro, a man be him. So, cut away a housewife. What worry no? What in the free Ghana buy, no? What in the City Council? I'm almost one who said, I'm part. Will you reply? No. No one is all your housewife. A junior Muko or catch us or you're bar. Right? Well, you know, scale now, Dano, a defa. Because you discuss a crab at home because Obano, where as a housewife. No, I was one also near money, a Chanica. Right? If you owe 1,000, 1,000, well, you never can, Yama 1,003, that means a 300 there. But they say, what they are show to move. Obano, every other home, maybe I could say, no, my churches, I need many more. So, we saw a benefit to Akra. And the Diko never know home. Obano, a woman, and it's happening. Because a man, me must see a way you a housewife or one or here, Jumada. But you're Chanica. I don't tell last week near Kabi said. I say a demand about. Yeah, if you are one more Ghana, but Abrokyire don't be drunk. Wait here. Obama in the Bewa, Obama, when you benefit to be. That was last week the topic, and I do have it last week. So, a continuation. It's the any we have to learn. So Obano eba no Juma yeah, but I also Obama no woman was so ya said as Obama. So I'm a casa because you meet you that can you to fine. A people Obana Casano said, Mira, which you daka, we say here. It would have been a provider. What's your mati? But I won't crying out Quabantina. No, who buy it, board dear. In your done, you do that shopping and bring it home. What did he say? You what the evangelist seeking? A year by far on from out. Who's so did why in a nampa? It is saying that say, there's a moment, man, Mumu be braina, Moja man, a guhana, Moses, ye before Muba. Or my better a course, Mumme Fower mono. They say, Omusu buying any omoni ye be, internet moment to me for me, then mama. It is 1 minute, Jen Abekache in Yanma. That's how you know Mutim say, and ne. Omombro Mwase, no yerim kamum, no munjai mano mojo maguhase, dear Nabeka, and son of my befia. Kwaku and the American say, no credit. A queen and the home. So near the name is a queen in the hotel. One worry now you're in fear. A queen be a monotoya, Juman Quadia, so could you call fire by account. Because you see, I war bow. Obefred Jumaba, or bow on your crown. Or put in somewhere and this is at least there's a difference. It's a man or more I worry or me to feel. The queen or what or more for me to make our
Cause they say you. Yeah, that's a bit rare. Emrenity. When we say part 3, no. A member so Babacom Modier. Yemra Studios. Original Swan Samenko. Oh, okay, actually, Requan 10 minutes na free studio has it. Yenkwaji Abwafo Krato. Jumedia Yedi is the Ghana German Center for Jobs Migration and Integration for NASO. Also, ya Bebnu Obi School. That's a according to see when you swear. Don't be some catcher and I say, Crona will cost on Anya Biano, a dinner wokoye. Nim dear Ben, our de Kucrono, so a quack bibia befi. According to the ye. Name Momo, a beer na chimpon episode to Kwana wow. Broma say no more advice, a free. Say Bisuswa, where we school. Na ope Jumaye, no answer office Abrokyire Nkomo a bit my boy almost there began her a Jumani biwaha. A beer na skills now Okutano. We hear another a beer nimdie. HSF so the can na skills in the cononym. Bra na almost our skills no obeso plumbing. Electricals and as for to say it's an ojume bia why you so pursue and ebia na fie brana no medin kita omo ho bia on betimi dia boa on beboa we secondary school we university ukuta degree ope adwuma ye bra enyuma bebre na do mo no ma akogya wo mo so mo pe nkofo no ma ye adwuma obi okọ adwuma so adwuma bia meye ye mfa CV crown mu chro oba o ma so ye on beboa how is it right extra CV so also no free akontum abedru Ghana ha say na se woni so yantanta se bi predua se busua po wakọ Abrokyire enu aba bedru Ghana ha na se ho kirewa koma so ye on beboa amosua bibi na ni nyina se bibia obesua bia obewie bia no enoma a wode be yes adwuma no aho akade no se tools no on beboa amonya tools na ode ayewa adwuma na wakasa ode abobra bomodia se obekọ number 30 Independence Avenue eye enkra ha sei na onomo edin kita ho yentie omokrato yeba na Yaba Studios. Asempa FM. Mo bro ye koton ye je koto please. Mother please 6 months ni. Omba bosa ni pe wuo no. E do so se no mo munyankwa. Nso amanti ne dware kura me dware bida. Onyina apro. Ewie, me nya no makọ Libya atitibo. Mpanyin se achia ne mu ye ese abebo nyina de. Me wasem de bi mom. Adwumaku bia ba ye fro wo Ghana German Center for Advisory Center. Wona adwumati tu pa ba ko ne se. Ye nua no mo omkọ Libya asan be fie. Ene won po a ewo ene da so be ko Libya no. Obetwe wadwe abesi so se. Se okọ on center hono mo a mpanyinfo yi be fa entity mu ama wonya nsano adwuma ayo a. Nyuma bi ti se agriculture, mechanic, catering, carpentry and nsano adwuma bia wani je ho. Ebia wo ye Ghana ni a wo de wo ama German. Panyin se kuntunu hwane a nchia na akwenti no. Ni hia ne se obefre sente. Wo fra mo a efutu sembie wo mu bia no. Omo de be ma. Ebia wo so de. Wo fra kontu ma be fie. Nanso enyem nheda nkoyie ma. Ni nyina ne se wo de wani be kire sente. Omo be boa dodo. Ghana German Center Obenwo 30 Independence Avenue, Accra, from 0556 758518 and 0556 758516. Achi, kwabena mo madia bene enti ya pa na me fam sei. Oh bra, me fra bonten banyina me te sa wo bobna adade na ye. Ja na me hunu mane. Na nse me dwunso me bra nsa na aba. Etumi bank tenkete na mawie kura no na yem se de dwunso ni bia kam. Me san dwunso mtentema najo. Na nse me mpaso grose ma bafom. Ama wakuma kura se manye me ho adura. Obegya ma ware. Be ma bia no wo nyini no na prostate no so na enyini na ye kese. Eno nti na be ye se wo bo prostate no ho ban. Shadie kura me ye friend Odicro Proscare. Me de chofa Odicro Proscare. Eye supplementa e bo prostate no ho ban ya. Enkodum pempenso a Dr. De Roba beto be mem. Na nam se e boy junso twa ho ban ti no. Eye mama nso. Ye, we dey me da se. Obe maje nkwa pa o. Na we sa ne sa. Hefa na menya biado. Odicro Proscare. Enya na wo kashi drug lane. Any baby e to no Ghana fa na nyina. Sa wo pene dodo to a fresa number 0577 579977. Nemom kaise Odicro Proscare. Enye ma e ma pinfo ana wo mo man kwada no fo. Odicro Proscare eye bambo mapa. Obetumi do ho aso. Wosanu yuma inni madipam. When your favorite contestant, our phone on my
Munina ni Madipamo, a yes, yen in the share. Why the bedding kunim, and why Adipam champion 2019? A Berma Pakisana, a Benisana, a Elicam, and Nasser Grace, and Brennan Soup, so be Adipam Superstar 2019. The Kayam Mikado Conference Center at Bella Bonnie Junction, was here at 29 September 2019, 5 p.m. sharp. No, what's Nasi? Bra, never show fashion. I had the engine. I will want one of Ghana's #1 fashion designer. And you won't send you, Batai ana osheni bia wabofra adesua wonsam eye wade hia no ya so netie me ye pa Jukad pharmacy adwumaku a odi kidic syrup ebedom ye ma won pa aduane a sese wodi dino wo pusu won ho bio sese die eye Brenex syrup eye memory enhancer na ewo multivitamins ahodo pi bi to say omega 3 fatty acid ne glutamic acid EPA and DHA enso wo mu bi na senwani no we nyina okekabo mu Emma Bofraya mentally sharp, alert, smart, and brilliant. Ain't your bata ye? Emma Frawo ko school. I want to make a cow who ye no. Ma wan Brenex, na wabeye active. Kolansa chemist, Osons, Danny Farmer, Anna Habmay Pharmacy, Koto Brenex, Anna drugstore a bay woman. Nidu dromo die, Kojukad Pharmacy, a one crying, Okaishi, drug lady, 0244 560 296. Brenex syrup for brain power. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Asempa FM 94.7. Asempa 94.7. Yenu anime war Facebook. Akokari tiero ose ochia akokari fo nyina na one formina DC friend honorable Eric Kwaku Kusi ena omohwe live ewo eye akokari honorable Yadawasi consulting is Nathaniel Saki also in the life and Ginny Jewels also life from Canada also more Asempa Muniremo and Bobby Ryak or say black ladies in Europe although they are no PSC Poma or say good evening offer even the Abrofu women cook for their husbands and wife who bring their spouse to Abrokyire always face this situation. Hey, I'm going for me no banner. No, maybe I'll read you what the mobile. Or say, good evening, offer. Even Abrofu women cook for their husbands and wife who bring their spouses. Okay, a man in money, I'm going to face our problem, no. The noche say a man nye a memanye. And Bobby or say, it's not easy. I will never bring a lady to Europe because all the same. PSCB or say, my own mom faced that situation. She brought our stepfather to Abrokyire. The man later in a fight said he will Asempa FM. You have come to abroad, but the funny thing is no family member of his is in Abrokyire. She said, honestly, my minister father Kofane ba osi kono abeba ne baby that. By the way, ye kwa humano so okay. I mean kwa humano so na hwe etie4 no so adwen kire ni bi. Pacho wa humano so din baby akase free. Meje so. Ajani mo ni mi kase for fanko beria. Ajani mo etie o. Yiri yo. Asembe kre. If you nya bonten. They say be fine na yi. Aja. Come on, be me fa won ko. If you come on na ni ki. Ane sedi ya one ne sere. Afi die o be fa ko duru a. O ko jano subunani. Me asemo. Che o kwaso anta ayi ebi bu wo bompa ye prayer camp ebi ji akwankire ne ade. Na wo de wonya wo si de opa ye nya do nya yeso ampe. Na Abrokyire wo diane be pa wo mo wo. Fufuo na ho gba mbedi fufuo kura na he. Ampesi anase mo adi si gaso no so anu fa problem. Wo ma de baba wai. Ajani mo da sivre. Kwati. Nyemani bo ha mse papa ni mo nyemani bo ha ya wonti ase o enye ma ne nko papa mi ni mo bi a opani bi a okofa ne yere efi Ghana e de koye papa ni ekọ adwuma na wato ne yere ni mu ewo fie
so on person on the all man nkonko di dwa all man nkonko ye hwe ni ade woman yi etihye mu abeye 6 months ohun awia krada ofade koye dey osuro ntina meka sansa na wo be ye krado se wo de wo bo yire ba no niema bi wo ho afatoto akwan mu se bie janko na ode ne be hye dem so utumi hu ontuma ne nkwa adwuma ontias debi o mane nya adwuma mane bi wo hye dem oni ho so de ompuye nti eda sa papa mami we ebetumi apuye no wa wo hwe de be ne besi akokọ a wo di na hye ayimu sa no ja onya taban a ti se oye nipa wa ho ye nipa nti den pa na ye ka mema no mo so ntumi ye sa no den eno da ye nua ba ko Cynthia o say but you don't have papers o say o need paper adenta ko fa o yire de sida papa ne yetine say eno no ya kwantio mu nsem obi wo ho no mo no ani bi nso tumi kofa na yire ba na wa ye bia ma na yire ni mum hoping say onya na eno no ye ma de na ko one side say Asempa Abrokyire sitina no enye ma no titiriu enko ana saa ade ne enamo so na edeba ansa na mpenifo krabu baby omuka bibi se bibi ankoka papa enye nji krede nti sa wo de obaaba na opese one na sitina mu nye fine oba ne mpewa na so waye wasede but the Cynthia person obusa pa ne say so woni nkrata obetima be fa o yire of course I don't know person that it make us say bia na Cynthia na ne kunu bi ho oni nkrata nti obusa eno na ya na ha adwen bebre no oni nkrata obeware oba na trangana na wakase bia nkrata ne ntina onti mefa no but there's a way to bring them also on fire bestre emma no so ye wo monto omobo emma wa ha emma na ebi nso na wa Abrokyire die nti na sesa wodi show trim say boga nko ana say sebe obemma ofi Abrokyire nko ana wo pe eno nso wo say ye nyina ye tu ye ho fo wo ho oti ase and then no so ka ho bi because e bia obemma no ko hia no ono kro ne wanka aware asem ye misa ye ho say dodo sen ene mema ne ebe hu oma na wa ha omka no kretre omo obema ben no ba ye obeka no kretre oba bi se me wo yire anase se nti gina niama bebre so ansa na ma no e de yesa ade kro na ihye kokwa mu pa no wonka o na ebusia se ye pene so na ebusiafo nso aware semu no se emema be ware ma kwa Abrokyire na ebusia be jai omo mienu mo mabo mo bra enke beboa aware bebre ase ya na ye de hyeman efafi be ma ebusiafo right na uni krata na okaso bi nkofa wo yire mrewa no so sem bebre sem de se ho ho bebre na papa said the menu ya kan nka normally na enye bone se bia uni bi e bia na be ma no e kwan nam so a wo benya nkrata ne wa nti oba ne ba na o katikati ne ma short anka e be ye na nko no so de aware wo na ye adimu nenso no sa okokofa ne ba ni na san baby ya bebe start ya unim nka ade pa wo beboa yen pa ni say Abrokyire so wo ye be ma na wote na wo ye ba na wote a edan hoboa na wo be ye ansa na watumi de wo yere ana ba ko ukunu e ba be kan ho se ye hu sa ne ma na afi ye be boa ye ho sa ne ma na bebre etu betwa na afi ye dictate Ghana for say Abrokyire no enye heaven no ho Abrokyire no eti se ni ma ha ya o amoso ma bi hu se ho heaven nya be oti wo nya china ko a wo be ka se odi oti wa ko enti a eye no say boga ne ba no ide obetwa ntro na say osisa kakra na bebre 2 weeks 1 month no ba bedi no ono be fa time sa ntu fu se sa time no ono a na wo ho woni se adwuma kra na oye na odinya sika ba no kra no ka kire wa obe na enye sa be ma na mepe Ghana ni ba se uye be ma na akosia na wonye bank manager na wonye politician bi na wonye kese nye doctor bi a ya na ye hwe osoro fom but nipa na ofi boga na you fi Abrokyire ba beba wa ru madwuma oye won madwuma oye won bisa na se enti no odi sika ni ade na abusuafo nso na aso na fe wakwakodu ho na woni akohu a na fe wo twetwe ho da bi nya sa enti na meka se last week na meka se ebi o ha no aba be high 3 bedrooms
flat ama utim wo ban so a wo betena one room single room apart wo dem ho so onika oni hwe ntu ko yakọ hu na de sa na tie ene se na se kire hu so obi na danfo bi ekuta car na oba besra na ho na de bone ne ba no na wo nya ntimi efi baby we the friend say baby ade awo yi go break ho ene na de pay mu kan be ba yate unmi say ohun so akwantu a anasa ohun so aware am interpret and what so aware so interpret sanity next week e be sabe to aso ha na no na mema no utumi sisi be call through ayi ni nyina no de akoya ne and no na David Ali was at times most of what our women say is only on paper. Get in there and see wahara. So you know next week mo beti e da wase waha. Eti aha ene edum besi. Yes obi ni mo a obi kire. Nkoma yedi ye nyina next program on be no obi ni mo a obi kire. Omso de amamre ene amane esem ebetuja. E da wase ye maame ohima ba Becky no Germany and Rebecca also ye Becky Sapon Obatampa where your batan or ohima ba and Obatampa Becky number 1 Becky number 2 bedama say say you to suffer mo say